Neurot je austrijska kompanija sa tradicijom dugom 115 godina koja nudi najmodernije slušne aparate dostupne na tržištu. Ima više od 260 slušnih centara širom Evrope, od kojih 13 posluje u Srbiji. Razlika je velika između slušnih aparata koje sam koristila ranije i ovih sada. Već 10 godina koristim slušne aparate i ovo su mi treći slušni aparati. Prvi su bili kanalni, drugi je bio model kao i sada, zaušni aparati i zaista su generalno bolji zato što ulazi prirodan zvuk, ne blokira totalno uho kao kod kanalnih aparata i prirodan sluh i onaj koji doda slušni aparat svojim funkcijama, tako da mi mnogo više odgovaraju ovi sada aparati, kvalitetniji zvuk i plus su napredne opcije. Najviše mi se dopada to što mogu da punim ih na punjač, a ne da stalno menjam baterije i brinem oko toga da li sam kupila dovoljan broj baterija i sl. Baš mi se dopalo to što može da se sluša muzika putem Bluetootha, da se povežem preko aplikacije na telefonu, da se razgovara isto tako putem slušnih aparata jer se zvuk streamuje direktno u uho. Svidelo mi se što imaju opcije da se menja koje okruženje biramo, da li smo na polju, da li želimo da utišamo buku kada smo sa prijateljima u restoranu i sl. U slušnom centru Neurot najviše mi se dopala sama provera sluha jer mi je drugačija nego ikada pre zato što su mi puštali reči, zvuke sa različitih strana i to mi je nekako ulilo poverenje da je to jako moderna provera sluha. Po čemu je Neurot jedinstven u Srbiji i na tržištu i uopšte u regionu je govorna audiometrija. Po prvi put u Srbiji u Neurot slušnom centru mogu se raditi govorne audiometrije, odnosno merimo nivo razumevanja govora, odnosno reči i brojeva, što je inače jako bitno za komunikaciju uopšte. Dobar test sluha je preduslov za adekvatan izbor slušnih aparata, odnosno za individualno prilagođavanje slušnih aparata stanju sluha i uopšte individualnim potrebama naših klijenata. Nakon odrađene provere sluha dali su mi 2 nova slušna aparata na probu, prilagođena mom oštećenju sluha i imala sam priliku da ih probam pre kupovine, što je najznačajnije jer onda znate šta kupujete i da li možete da imate poverenje. Besplatno testirajte 2 slušna aparata uz odloženo plaćanje do 48 rata. Neurot, bolje čuti, bolje živeti.